makhambi lapha sohlelo lethu ungigwazela babukele makhambi ke leyana ingwe edlezininga babukele-ke namhlanje-ke sisabuyela kubona kodwa-ke babukeli nanenazi anginamane angele ngamaningi ake sinikeleni khona before sinikeleni khona babukeli ngicela ningakhohlwa subscribe ni-like share comment done. Bengekho lutho na mawindi safakile safaka isicaba safaka nje yonke into uyabona nje nothayila basha sha kodwa nje nakazenze lutho lokhu bekufakwa yinini ithina kuphela ukuthi bekusashoda ke he konke nje hayi sengahlala umuntu la inkinga yakhe ukuthi akafuni ukuzwa ukuthi nathi sicela ukuthi asisize angafuni nathi wayena akafuni nanemali afuni lutho qoqo ngeke nje halo mase speaker sesingaphakathi awusothatha kugcwele ngaphela nami ngisekhaya la ngiyasize ngizwe ngapha ngeke nje ngizwe ngoba ukuthi yebo njani hello webhuti ukhuluma no-Asanda sila kwakho bandle sicela uzuze bandle kuyaphuthuma hayi kuyaphuthuma wena wozuzoze musufikile yebo yazi mina ngangithi sesiqedile ngalo lasuku kanti ubhuti wakho kahle kahle uplana vele ukuthi akesane nje ayidedele indleleni kuningi ngazi ngingathini nje ngayi manje nje besecongwa ukuyidayisa nje ayi kuyangihlukumeza nje moyeni hlola futhi ithina-ke sesiphinde sabuya ingabi hayi madoda kanti akuphelanga nje kanjani imhlola futhi yazi ngiyekisa into ezibalekile ngithi ngisukela into ebalekile le ngisabuya futhi uzophela kanjani phele kanjani wena kwaphela wena ufuna ukulalela yini kwenze njani manje futhi wamfethu ngithemba ukuthi-ke manje sisekho isikhathi isidingo sokuthi silibele siyichaza ngoba siyazama ukuthi sihamba kanjani okay into esibuyisile-ke la mfethu engazi ukuthi udadewenu uyena sokuphinde sibhalela wathi engazi ukuthi inkulumo esasinayo phakathi kwami naye nawe awumeka mfowethu awumeka ngiphumile la endlini angikho ife abantu sebegcwelile uma kulahleka into zami la ngaphakathi ngizosweba sabele ngoba sekuvuleleka abantu nje ngingabazi ngisho ukuba abafika ukubuyisa bona futhi abantu ayikho into ebizolahleka yini ebizolahleka yini engalahleka usisi angethembi lutho ayikho nje into engithembayo lo lokho enza lento ayenza la ekhaya ayikho into engithembayo yini wenzani ayikho phela into engayenza ayikho into engayenza wena wabulala umuntu usisi lento ayenza la ekhaya ayikho nje into engithembayo lento ukuthi wayilokho efaka indoda la ekhaya waphuma nje kumina hayi ngifake kulendlu na kulendlu lo hlala kuyo phamba mehla masafuna kulendlu lo hlala kuyo nje indoda wayifaka la ekhaya iyona lento yasixabanisa nawe okay yona lento yasixabanisa nawe asafuna ukubona nje usisi-ke njengoba ngiphinde ngibuyile futhi usisi ungifonelele wangichazela ukuthi engazi ukuthi niphinde futhi niney'nkinga futhi wena lento esasiyikhulumile awusenzi ngendlela esasikhulume ngayo usuyabashusha yini manje futhi efunakalayo uyabashusha ukuthi bahambe kufunakalani futhi kanti sivumelwane sethu nosisi nawe sasitheni cha egcineni mina kodwa phela ngiyindoda la ekhaya ngangeke ngilokhu ngimelene nokuthi belokhu behlela ekhaya egcine kumele bephume behambe Mele bephume behambe wemfethu bavuma ngithi nakho bavuma ukuthi njengoba nanichazile wawushilo manje pho bafunani pho awuthanda ukuhlala nendoda la ekhaya nifunani pho
into ayizele la usisi engazi ukuthi uthe sisi ngicela kube wena ochazayo. Ubhudlungelo yezo. Ubhudlungelo bengithi isikhathi sasikhulumileke naye ngale yamini ukuthi ayike phela kube lesilungisa ukuthi yena senze njani ngaleli gceke kwathi uyasigqosha ngithi. Emva kalokho ke savuma ukuthi sizohamba. Ququqi sengizwa ngumuntu wakhe lo intombi yakhe le izothini hayi njoba engigxosha nje noSubari ufuna ukudayisa umuzi. Phela beka umuzi vele owamuzo wala ika owamuzo ushike mina la ekhaya umuzi. Ngicina kumele vele ngicina ngoba udayisile. Umuzi kahle kahle wena usudayisa ngaliphi? La ekhaya okokuqala yimini indoda. Ukuthi umuzi kudayisa ngaliphi intombazane iyaphuma ihamba ogana ngaphandle lo ngoba besethatha indoda wayifaka la ekhaya wasithathela zakhe intombi la mina nginankinga ngiyindoda inkinga sitshanisa ziningi mina ngiyindoda la ekhaya anginankinga ukuthi ngafaka intombi la ekhaya anginankinga mina la ekhaya wena okwakho bekumele niphume mina nihambe nophuma ngaphandle bekumele niphume ngaphandle ukuthi mina ngidayisa zonke izinto zala ekhaya anginankinga hayi ayikho nje lo nto ayikho inkinga la mina engifuna ukukuthola kahle kahle ile nto ukuthi angithi uthi eqaleni wake wathi sisi nabelwe izinto yebo umuntu wathola kwakhe anginjalo mfethu kwakunjalo impela kodwa inkinga yenza ile ukuthi yebo kuyavuma sabelwe izinto wasuka yena wathatha indoda wazoyifaka la ekhaya emagcekeni akuphi imake kodwa njoba nabelwe nje wena still usathatha lapha kubona ngisathatha lapha kubona ngiyindoda phela mina la ekhaya yena imake mfethu kanti ukwaba kwezinto suke kuchazana ukuthi sabeliwe ngiyavuma kodwa inkinga ukuthi lo njobe ethatha indoda eyifaka la ekhaya yona into engakhuluma naye bhuti yonke engayifuna ezogcina ukuthi agcine sengasasani nalutho lapha ezantsi agcine sengasasani nalutho thatha umuzi lapha ezantsi mina ngizokhupha ngizohlala ngedwa ngoba akhona egcekeni elikhulu igceke elingaphandle elingakhona la engishiswa khona mina zonke lezindlu lezi kuzobe zami la ekhaya la ngoba imini uqana la ekhaya abazali babeshiye mina la manje uzenze njalo igayisa ikhanda la ikhanda la ekhaya imake mana ufuna ukuthi wena ukuthathwe lezi zinto lezi nirule nithathe nendoda yakho zibe ngakuningi yini bese ithatha wemfethu usisi la ungikhalele ngokuthi futhi njengoba ubhizi libe lomhlukumeza uyithwele angithi uyakwazi lokho angene vele ngisho ngayithwala uthwalele into yale ngaphandle and manje uthwalele into yale ngaphandle into ebuhlungu wena bafo uyangitshela nanokuthi uzocela uzohlala nobani uzohlawulwa leyanto angifuna lutho mina into yale yanto kodwa njengoba uthi wena ngeke ukwazi ukuthi mayethu usisi ufuna ukuthi kiwe emakhaya wena uthi akeze kuwena kodwa la phambi kwami uthi futhi manje awufune lutho yale yanto hayi angifune lutho vele uyaphika angifune lutho kodwa kumina wathi ufuna ukuthi uzokhokha kuyena asibe ngithi mina bakhona abantu abadala emakhaya indaba usingayikhona lo muzi wathena ngeke usekhuluma lokho uzokwenza zonke lezi njengoba wena wathi nje zonke izinto azenziwe wemfethu mina into ngoba ngiyabona ukuthi ngathi manje sekuyena ophakamisa ikhanda kakhulu mina into enginabayo ukuthi usisi angithi nabelwe izinto ngiyavuma sabelwe usisi usendaweni yakhe ngithi nawe usendaweni yakho manje yini ekwenza ukuthi anake man njengoba uthi usendaweni yakhe ngisendaweni yami usho indawo yakhe yipi ngoba yena indawo yakhe lesabelwa yona isahloniselwa yona abadala nina abantu abadala babenabelana lesabelwa yona kodwa nasemandulo ayikho intombazane kumele iphathe ikhaya kodwa imake intombazane kumele iphathe ngoba ngithe mina nginikezele indawo le engeke isikhulumise wena ubona yilapho kungcono ngivele ngidayise zonke le gceke ngidayise yonke into la ekhaya mase sihlala mase sondiwa ukuthi ngihlala phanginazi sizodliwa yini uzodliwa yini futhi wena njengoba baxosha nje ubaxoshela ukuthi udayise le yandlu yabo ngizoyidayisa vele le yandlu yabo and then mase usala nale ngizosala nale ngizodayisa zonke nalezi ezinye izindlu khona bebephumile nje la ekhaya imali mfethu yonke ngifuna izinto zisizayo lezi mawusuyidayisile ke zonke izindlu makwenzeka usiseba nenkinga phambili mayisebuya uzohlala
yini kwasekuqaleni into eyobimgxoshile la ekhaya akakwazi nini ukuthi ahlale la ekhaya yini ezolandelana nendoda usisi uyangichazela ukuthi akanankinga yena inkinga la uwena ngoba wena uyamphazamisa ekuthenini enze njani aphile impilo yakhe wena kancane kancane uyamhlukumeza impilo mana-ke impilo yakhe ayiphile kuphi lalela uzoyiphila phi impilo yakhe yena angithi umuntu mase umuntu usisi angithi ngivumile ukuhamba yaza ilalela yazini and futhi mina yabo ungathini uthini ungangizonda uthini anginandaba mina yabo ngoba iqiniso mina ngiyalimela usisi uyachaza la ukuthi nabelwe izinto yebo ngiyavuma so wena uthi wena usufuna ukuthatha ikhaya lasisi uphinde futhi udayise ikhaya lakhe phela nabelwa uphinde futhi uzothatha inhlawulo nani wena kahle angiyindoda la ekhaya ufuna ukudla yonke into kumele ngithatha yonke into la ekhaya zonke izinto izibuye izoba ngakumina njengomfana washiwa abazali njengomfana washiwa abazali njengomfana washiwa abazali la ekhaya angeke baba ayikabi uzokudayisa ke konke njengoba uthi ufuna ukudayisa ekugcineni masiphelile le mali uzoba njani oyidayisile uzoba njani ngoba phela noma ngathiwa egcineni kuzoba njani yena mephumi uma yena efuna izinto la ekhaya uzobuya ahlale la ekhaya simabela izinto kahle hayi esahle nale ndoda yakhe sefuna ukuzomali ngoba ufuna ukuzidayisa uzomabela mali esiphi angithi uhlala nendoda ingakho ngizoyidayisa zonke izinto mina uzoyidayisa zonke ngobani ngokuthi uhlala nendoda yebo ngibadingi la ekhaya nendoda yakhe angithi sisilo nje sathi sizohamba la ekhaya nendoda yakhe sathi sizohamba wena nje into emele uyenze nje ukuthi unake zakho usiyenza angazi noma udlisiwe angazi noma udlisiwe mina ngicela ukunderstand la mfethu usisi uyachaza ukuthi uzophuma and nangu uyama ngonyawo lodwa akaphume into emenza ukuthi angaphumi ukuthi use investile kahle walungisa izindlu now no part manaki ibambe lapho uma la ekhaya yena ezofuna ukuthi ngoba nakho uselungisile izinto kanti yena yena kumele ayenze la ekhaya yena lalela kanti yena yena kumele ayenze la ekhaya imaki yena kumele angenze lutho imaki yena kalwe into emphazamisayo nje iyodwa uwena njengoba ubakhipha ufuna ukudayisa ikhaya futhi kahle ngibakhipha ngenhloso ngokuthi ufuna ukudayisa ikhaya ngizodayisa vele ngizodayisa vele ayikho enye indlela ngizodayisa ngoba le kuzogcina mina ngizodayisa mina ekhaya ngeke ukwazi imake angithi wena wahlukaniselwa iphathi yakho ngizodayisa ukuthi ngahlukaniselwa kodwa konke uphathwa indoda awukho uyimanje njengoba uthi ayidayisa wena lezi ndlu lezi uyidayisela usibalo wakho angithi njengoba ucosha usibari nje ufuna ukudayisela usibari wakhe uzodala beseduzane omunye usibari futhi indawo ungcono bekuzohlala yena la ekhaya usibari wakho yebo uzohlala yena la ekhaya hayibo hayi laba abaphume kungeno wakho usibari ungeno wami usibari la kuphume uphume abaphume usibari wakhe abaphume ngaphandle behambe ngizobona ukuthi nivula ngaphandle ngizobona ukuthi nivula angeke kubuye abanye osibari kukhona abangqoshayo ngizobona ukuthi imali wemfethu mina lento oyishoyo ngizobona yabo mina mfethu lento oyishoyo mina ngihambisana nayo angifuni ukukutshela manga usisi wakho into yena ekumele ayenze ukuthi ungafaki indoda ekhaya kuphela hawu lokhu kokuthi wena uyamxosha nokuthi ahambe uzophuma hamba ukuthi mina ngiyadayisa ngidayisela usibari vele la ekhaya yimi ikhanda yena akayilutho la ekhaya ufaka amadoda akaphume ngomnyango wemfethu awumele akaphume ngomnyango mina ngizoyidayisa zonke lesindlu imali kodwa manje into ebhlungu awudayisi into oyilungise wena ngamandla akho udayisa into esilungiswe imali kaSipho yini kwingane yale yini imaki
Imake ngibuze something. Into ukuthi nisenza amadoda ngingamantombazane nisenza amadoda. Ubani Nisenza amadoda. Niphakamisa amakhanda. Niphakamisa amakhanda too much. Niphakamisa amakhanda. Imake mfethu, imake siqale silungise le. Niphakamisa amakhanda too much. Uyabona sisi. Njengoba isichaza nje nginichazela ukuthi kahle vele ukufaka indoda ekhaya akukho right. Angimphikisanga nami. Kodwa njengoba nithi vele nahlukanisela phela liyanda ukufana nokuthi indawo yakho. Manaka ngisho la khona enye into angifuna oqala ngimfica ngingekho ngita endlini yafika ngiyangena la endlini angazi nanokuthi kushiwe kufakweni la endlini njoba seyingenele la endlini kanjani usho ukuthi manje ngiyathakaza ayikho into ngithemba ayikho vele ngithemba ayikho vele ngithemba kwasabantu lo vele awabona usungihambe inyanga mina. Ayikho vele ngithemba ayikho vele ngithemba imake ngikubuze ayikho vele ngithemba imake ngikubuze something how imake ngikubuze something ngizokubuza mina lento and futhi ngizokubusisa kahle wena mfethu njengoba uthi usibara kahambe njengoba wena ufaka usibare futhi uthi usibara kubo yena uzothenga uzothenga umuzi vele kuyawudayisa uzothenga oyena usibara okay uzothenga oyena why wena ufuna ukuthi kungene wakho usibare kuphume usibare kasisi wakho ukuthi awu understand lento lo sibari lwazomfaka la ekhaya yazi lo sibari azomfaka yazi lo sibari azomfaka la ekhaya inkinga lo thatha usibari le into angaphandle lento azoyifaka la ekhaya angaphandle lento azoyifaka la ekhaya umuntu assistant ke angaphandle ufaka into angaphandle lonto le washa indoda le kazi washa indoda lo le kazi washa indoda le kazi eseyizalele ingane wena ngizalele indoda ingane ingena ngane mina angithi uyezwa phika zonke izinto kwangane lehlele kaZulu kumele ibuyise la ekhaya uyena umuntu okumele abuyise la ekhaya ngeke ngiphathwe umuntu wangaphandle mina ninenkinga nini manje into engixakayo njengoba ethi umfowethu ngeke aphathwe umuntu wangaphandle wesisi usibare wakho uke mhlambe baxabane noma baphakamiselana amazwi noma mhlambe kube khona ugejana abakazi uhleze esidlalele endlini ayele emsebenzini abuye esidlalele endlini abakazi nje bazivaxana kancane ukuthi sike sixabane noma sikaze sixabane kodwa ayikho indoda ekumele ihlalela ekhaya wena kodwa kumele udayise mina ngizodayisa futhi ngizoyidayisa sonke already vele usekhona vele umuntu akho muzodayisa sisi asenzeni kanje into elula already vele usekhona vele umuntu kumele uze ngithola ukuthula nje la ekhaya utholakala abantu thola ukuthula sambeni kuyiwe enkantolo vela ngithi ngihlukanisela awuzwe nje wena uphume sekuze kiwe enkantolo uyiwe enkantolo ngenxa yendoda uyiwe enkantolo ayona indoda umuzi lo usuba ngayo mina yabo wena lo ngusebenzele mina wona esuba ngayo ngizodayisa khona uzoyithola la guide kuyo yonke into sami sikuphelezela into engafuneki sisi kahle lo muntu ohlala naye akadingeki ngempela hayi uzobe ngekho ngusamba kithi and angazothi angayikothola umqasho ukuthi nakhona ukuthi antshonto uzongena akuzwakala kahle into edingakalayo wena kumele uphume uye kuyena oh manake seniyayizwa ke manje lento seniyayizwa ke manje lento naseqaleni uyasiza kodwa ukulalela ngelinye ilanga uyazi ukuthi nasekuqaleni thina asikaze angimphikisanga kukho konke lokho okunye akazazi sisi asho ukuthi ngoba ngasho ukuthi mawukuthi awumfuni yena sizophuma naye athathe ibhethini ahambe yokho la kuzohlala khona emva kalokho nami ngingasala ke la usale waphinda futhi wangilwisa nalapho waphinda wathi uyaphuma
uyaphuma lo la ekhaya uyaphuma la ekhaya vele ngiyakudayisa lo muzi uyaphuma la ekhaya wena kahle wena bangusisi wakho akaphume la ekhaya ngidingi la ekhaya akaphume la ekhaya ngidingi okay wemfethu ngidingi la ekhaya mina ngiyayibona wena kahle kushuthi kahle lithi sakho ngumxoshela ukuthi ufuna ukudayisa indlu yebo vele ngizoyidayisa vele indlu khohlwa ke ngizoyidayisa ukuyidayisa ngizoyidayisa ukuyidayisa ngizoyidayisa ukuyidayisa ngizoyidayisa aboneke lokho ngeke siyenzeke leyo ngeke ngishayelo uyena yazi umuzo ngeke ngishayelo uyena umthetho yazi umuzo ngadayisa umuphi iluhleli kuona wonke ngodayisa akho ukuthi mina ngizoyidayisa lo umuzi ngongawudayisa ngizoyidayisa yonke ngeke yonke mina uzobona ngizoyidayisa yonke le already vele ukhona vele umuntu sobona ngizoyidayisa yonke le sobona ngizoyidayisa ukusala sokuthi ubone incwadi ngizoyidayisa sokuthi ubone incwadi ngizoyidayisa uzobona wena uzobona ngizoyidayisa incwadi lezo nje zihleli kumina uzobona akho ngisho kodwa uzobona kahle wemfethu njengoba udayisa nje umuzi wena uzohlala mawusudayisela ngizophuma ngihambe ngiyozama indlu mina ngaphandle ngizoyithola indlu angithi uzozama ngale manje zobudayisa ngayo kumele ngabe bona bayenza ngale manje zobudayisa ngayo kumele ngabe bona bayenza imaki kuyavuma nje usisi ukuthi usibari uzophuma asala usisi ahlale yena lalela ke into eyinkinga uzophuma ngiyavuma kodwa awazi lo lelimele ukuthi lizomthatha libuye futhi limshutheke khona la limbuyisa ngayibi indlela limshutheke khona la njoba benzile eqaleni angingayitholela mina imake mfethu lalela ke angithi nanga usisi uyavuma ukuthi uyaphuma usibari endlini uzosala hlale yedwa wena usaqhubeka usathi uzoyidayisa indlu ngizoyidayisa vele yona ngizoyidayisa ayikho into esingalibele si-agrisha nobhuti ngoba uyambona ukuthi inhloso zakhe kahle ukudayisa awuhlule yena uhlule senahlukanisela ngithi sahlukaniselwa nje kahle kahle kuphelileke so wena ukuthi uhleli lapha endlini yakho wenzani okwakho yena ukuthi uhleli la wena into ekumele uyiqikelele ukuthini ngikhiphe lo khona phela ukhiphe lo khona uhlale wedwa kini ngoba umuzi wabantu abadala lo umuzi kungamele uyidayisa ngizodayisa ungadayisa kanjani umuzi okushisela wona impela ngizodayisa ngizohamba ngiyovulela ikhaya ngaphandle manje ngizobabishisela impepho ngibatshelele ngaphandle vele wena oqale yonke lento wena oqale yonke mina nangusisi uyavuma nje ngokuhamba ngokuthi ingakho nalapha ngakhetha ukuzakhela eminye umjondolo ngaphandle uyaphuma la ekhaya usho njalo uthi uyamxosha umfowethu lo ahlala naye ubani angiphumi mina la yena awungeke aphume uyamxosha awumxoshi ngiyalidayisa kodwa leli ekhaya uyagula ngiyalidayisa mina ngiyalidayisa leli inenkinga ukuthi nenza ngiyalidayisa lalela sisi ungcono sambeni semakhaya kuyokhuluma nabantu abadala masuka kubantu abadala kube yibona abazothatha isinqumo sokuthini kwenziwa and umfowethu kumele kanjeni kenkantolo ayivele ngahlukanisela meke wadayisa umuzi wakho akuzoke kubonakala uzobonakala wena dayisa lo hlala kuona uzobonakala ngidayisa konke ngiyotholela lutho wena udayisa konke ngiyotholela lutho la ekhaya ungasebenzi udayisa ikhaya uzodayisa konke uma ngiphuma ngiyosebenza uzosala faka amadoda la ekhaya angimazi ufuna nini hamba usebenza anginda hayi obaba noma bangishiyela lekhaya leli mina ngishiyela njobe seqalile enza lezi zinto lezi efaka amadoda la ekhaya ngiyalidayisa soke sibone ngiyalidayisa uzobona ngiyalidayisa wemfowethu ngicela ukuthi sizohambanise kubantu abadala iyophethwa kahle le ndaba ngoba sebezosiza ibona sebezosiza bazoyibona vele sizohlala nabantu abadala bazoyibona lento bazoyibona maseke kudecide bona masuka kubona siye enkantolo nasemaphoyiseni sichaza ukuthi wena indoda iyaxoshwa bazobonana ngaphandle sivume kanjalo wena
uthi uyawudayisa lo mzakho Kodwa ngizowudayisa vele. Kwasekuqaleni usithi bevumile ukuthi indoda uyayikhipha. Kodwa ngiyawudayisa lo muzi. Akusona nkinga ngiyawudayisa lo muzi. Ozwakala Sala simshiye nasale kusabana kulomuzi wakhe. Kumani vele angazi ukuthi yini vele benifana. Sihamba vele lokusaka. Kumani ngisale ngibeka into zami ukuthi ngizibangani. Kumani. Hawu. Bibo. Akekho right vele ekhanda lo. Hawu. Soqhamuka manje sozitshela ukuthi awungazi sozobona ukuthi manje ngoba nakhona abantu bakini okwazi batshana ngengane hayibo even kwabona bangazi la ekhaya kade sasilala lendlu le ngiyazi up to z mina ukuthi khonani even emva kwalo bhuti lo ngiyazi ukuthi khonani emva kwakhe even emva kwakho ngiyazi ukuthi khonani manje sozongiphinga manje lapha ngeke ungazi khonani ububona manje ukuthi khonani hayibo ngibona manje ini kulini sasilala nawe soba uthu ima usisi benjola hayibo yebo bese wazi kahle hle uyi-virgin breaker yamona okuqala uma wami uyayifuna inkomo yakhe ke ekhaya ukwazi uyikhokhele ngisho uyikhokhele phezu kwalapho futhi uzongimithisa ngishiya kanjalo ngamitha ngethi inyanga eziwu-9 ngayibeletha ingane bengilala ezibhedlela mina okunaloko umthungo wami awazi ukuphuma nje kancane nje abangani sotshela ukuthi manje wena indoda wakwanginika loo ndoda benginestress sakho ngithi kade unganginathi bekufanele ngenze njani hlele ubheke kiphi angithenzi pho manje uyithathelaphi leyo ukuthi ungibone ngihamba nabangani bami uyithathelaphi leyo ukuthi uhlele ungibona ngihamba nabangani bami ubunganayo proof nje ukuthi wena awuhleli uhamba nami ngithathaphi leyo angihlezi ngikubona lo pepuruka nabangani bakho la angithi phela nina nihamba ubumnandi ngokuhamba nje okokuqala mina ngabuya kuqala kunabangani bami ngoba nawo ngithi ngifuna ukugoda ngoba sengikhathele ngiyakutshela ngabuya bangilandela emva kwami wahamba wena waye ekhaya wangifica ekhaya manje sekulaphi-ke la uphika khona mfethu manje wena ingane uyazi ayilutho uyazi kahle hle unamanga into yaziyo ukuthi angishaye lo into yaziyo uma ngabe ngifika njalo ngizofuna amaphempe sengane ihlele ngishaye njalo into yaziyileyo kuphela ungafika umuntu mase-responsibility ungayithatha ngidakelwa kabi lo uyangidakelwa futhi senze kahle safaka nomsebenzi futhi kwayena uyikhiphile kwayilowo mali ngoba uyasebenza ngiyakaze afaka amazinyo kanje kanti asebenzi unayo imali lo ngenza isilimo ama-fruit-ke layo R1 qha i-fruit hayi uyintsha nozokuthola shem ngiyamdabukela akekho umuntu ozokuthola ngikutshela wonke amantombazana afuna imali futhi akekho umuntu wena uyangichaphaza ngoba nakwazi ukuthi mina ekhaya akekho umkhulumeli ozongikhulumela ngoba naku engekho umuntu wesilisa khona abantu besifazane kuphela uzobona ngitshela uzobona ngiyakutshela ngikhathele uyena mina manje ufuna ungivumisa uzobona ngeke uze ungayivumi funa ngenze njani sengikhulumile manje la ungcono mhlawumbe uzovuma mekhona obhuti bengabe ngingedwa ngekuzoyenza manje ufuna ungivumisa ngenkani hayi uyazi kahle hle ngolento la uzongivumisa ngenkani umuthi sivumisa inkani yini mina esengayisho umuthi mina ngivumisa ngibona ngathi phela niyasaphothana yabo hayi saphothana kanjani angizako ina-ke manje yebo ngiyenzela ukuthi abantu bakubone uhlambalaze kubona ukuthi ngenzena nanabe kade ubashela bangaqomi ngoba wena isikhohlakali uzobamithisa ubashiye kanjalo njengami wangimithisa uzongishiye kanjalo yebo ukulala naye sengalala kodwa kummithisa wangathandani nami ubethandana nami lo kade ethandana nami le ndlu ngiyazi kahle hle le ndlu le angiyazi mina abantu bakini ungakha kangazi la ekhaya mina ungakha kangazi yini ungazongijwayela kabi wena ungazongijwayela kabi ungazongijwayela ngicela usuke bhuti ngicela usuke ngicela ubuye uhlale phansi hayi ngizohlala ngoba nambona unjani mhlawumbe nini ningakhuluma into engcono naye ngoba bheka usebuza usethi yimini onjeni onjani usethi yimini onjani kanjani engidakele ongijwayela kabi une-sure ukuthi akusiyakho ingane 1000% hayi kade hambe benza labo yonke indlela le imali yini mhlawumbe unengculaza kuyimanje nje kwazi ba ngiyithatha kwazi ba uthatha bakulabantu bakho njengoba unalezi azithombe kazingani noma ezamantombazana akho ngijwayela kabi utshale kula madikazi akho ngiyithatha